Dobar dan, đaci. Evo nas sa malim zakašnjenjem na času srpskog jezika. Danas je posljednji dan aprila, 30. april, četvrtak. Još danas radimo, sutra je praznik, Međunarodni dan rada, 1. maj, i sutra ćete malo odmarati. A što se tiče današnjeg rada, na času srpskog jezika učimo nova pisana slova latinice, pisana slova L i Lj. Znači, slovo L i slovo Lj. Da vidimo kako se ta slova pišu. Pogledajmo kako se piše slovo L. Znači, ovo je pisano slovo L. Kao limun. Kako ga pišemo? Počinjemo od linije, blagi polukrug. Idemo ka gore. Savijemo u koso ka dole i to je to. Vidite sad, znači polukrug. Ovdje savijemo. Idemo na dole u koso. Opet polukrug. Savijemo i to je veliko slovo L. Malo slovo L je nešto lakše. Vodite računa samo da ga pišete gore do linije. To je pisano slovo L. Drugo slovo koje mi danas učimo jeste slovo Lj, a ono je slovo koje se sastoji od dva slova. Znači jedno od latiničnih slova koje se sastoji od dva slova. Znate sami, u našem ćiriličnom pismu Vuk Stefanović Karadžić je izvršio reformu, pa svaki glas ima svoj znak. Svoj znak imaju latinici, svaki glas, ali se neki sastoji od dva pisana znaka. Slovo Lj se sastoji od slova L i slova J. Ovo je pisano slovo Lj. Pogledajte kako se piše. Znači, kao slovo L i odmah nastavljamo u slovo J. Znači, sve u jednom potezu. Isto tako i malo, sve je u jednom potezu. Vaš zadatak je da napišete pored slova vaše sveske, a zatim prepišete ove reči ovdje. Napišite lala, ljiljan i leska. Lokvan je reč koja u sebi ima slovo L, ali ima i slovo V, pa je ne morate pisati. Znači lala, ljiljan i leska, a nakon toga treba da sastavite rečenicu od ovih ovdje datih reči. I to je sve što ćete pisati u svesci srpskog, jer ćete još uraditi i vežbanje iz latinice. Znači, također ćete uraditi vežbanje iz latinice kod slova L. Iz matematike naučili smo da izračunavamo nepoznati broj i danas ćemo to malo da provežbamo i da se podsjetimo, jer posle raspusta možete očekivati test, odnosno posle praznika u ponedjeljak. Dobar dan svima. Nastavljamo sa učenjem na daljinu, matematike i nastavna jedinica. Ovdje imamo zapisanu jednu računsku operaciju, a to jest jedan proizvod. Proizvod brojeva 2 i 3 jednako je 6. Ovdje je, da ponovimo, broj 2 prvi činilac, broj 3 drugi činilac, a broj 6 je proizvod. Ovdje imamo napisan jedan, zbir, je li tako? Zbir brojeva 4 i 2, a to je koliko? 6. Znači 4 plus 2 jednako je 6. Ovdje imamo zapisanu jednu razliku. I ovdje imamo vezu između razlike i zbira. Znate i sami da se podsjetimo. Ako neki broj povećamo za 2, dobije se broj 6. Odredi nepoznati broj. Koju računsku operaciju ovdje koristimo? Znamo da je jednačina.
Znamo da neki broj povećamo za 2, dobije se broj 6. Kako ćemo zapisati jednačinu? Neki broj. Šta je to? X. Povećamo za 2. Pazite, povećamo za 2. To je plus. Dobije se broj 6. Jednako je 6. I ovdje imamo jednačinu u kojoj je nepoznat šta? Jedan sabirak. Kako rješavamo jednačine sa nepoznatim sabirkom? To smo već davno učili. Prisjetimo se veze između sabiranja i oduzimanja. Jer ukoliko od razlike oduzmemo jedan sabirak, dobit ćemo drugi i tako ćemo iskoristiti da to pravilo da rešimo ovu jednačinu. Znači x je jednako 6 minus 2. X je jednako 4 i obavezno se vrši provjera. Znate sami kako radimo provjeru? Tako što umjesto x upišemo broj koji smo dobili kao rješenje jednačine. I izračunamo. Znači, podsjetili smo se jednačine sa nepoznatim sabirkom. Podsjećamo se jednačine sa određivanjem nepoznatog činioca. Pazite, malo prije bilo. Nepoznati broj uvećamo za, a ovdje nepoznati broj uvećamo toliko puta. Ako nepoznati broj, obeležavamo ga uvijek sa čim? Sa x. Uvećamo 4 puta. To je koja računska operacija? Puta 4. Dobit ćemo 32. Treba da odredimo nepoznati broj. Nepoznati nam je činilac. Ajde da se sjetite kako se izračunava nepoznati činilac. Jeste li zaboravili da znate? Tako što se proizvod podijeli poznatim činiocem. Kada to uradimo, obavezno oko svakoj jednačini uradimo provjeru. Tako što umjesto x pišemo broj koji smo dobili i izračunamo, odnosno rešimo provjeru i time smo rešili jednačinu. Nadam se da vi ovo sve znate, ali nije zgoreg da se podsjetimo. Znači, nepoznati činilac izračunavamo kada proizvod podijelimo poznatim činiocem. Da ponovimo i izračunavanje nepoznatog delioca. Ovo smo već radili, ali da ponovimo. Deljenik, delilac, količnik. Nepoznati broj možemo obeležiti na različite načine. Može to biti kvadratić, znak pitanja, najčešće x, ali može biti bilo koje drugo slovo. Nepoznati je delilac. Nepoznati delilac izračunavamo tako što deljenik podelimo količnikom. Imali smo i nepoznati deljenik. Nepoznati deljenik smo izračunavali kako? Tako što smo pomnožili količnik i delilac. U narednim slajdovima idu zadaci za vežbanje. Znači, daju vam zadatke za vežbanje. Ne morate da radite sve zadatke. Vidjet ćete, ovdje imamo dosta zadataka.
Najmanji broj zadataka koji morate da uradite je 4. Sami birate zadatke koje želite da radite, jer sledi test, ovo vam služi za vežbanje. Znači, najmanje 4 zadatka napišite u vašu svesku. Sve ovo što smo ponavljali pre, do ovoga, ne morate ništa da pišete. Nema potrebe, to sve već imate zapisane u svojim sveskama. Samo smo ponovili. Znači, sami birate zadatke koje želite da radite. Najmanje 4. Neke zadatke možete uraditi i usmeno, ali 4 morate uraditi tako što ćete ih napisati. Ovo je prva grupa zadataka. Vi recimo u ovom prvom zadatku ne morate pisati tabelu, prosto rešite samo zadatke i ne morate da bojite zadatke. Ovo je druga grupa zadataka. Ovdje imamo 3 zadatka. Recimo ovaj zadatak možete da izaberete da radite usmeno, da ga ne pišete. I ovo je treća grupa zadataka. Znači od svih ovih zadataka izaberite da uradite najmanje 4. Ostale koliko ko želi, ne morate sve. Možete prosto i usmeno da uradite, da ih pročitate, da vidite kako biste uradili, da vežbate, jer kao što smo rekli, sledi test. Sutra nemamo nastavu, rekao smo već praznike, onda se vidimo u maju. Školu ponovo časove imamo i krećemo 4. maja. Vidimo se tada, budite dobri. Pozovite nekad vaše drugare, možda se neki od njih osjećaju usamljeno. Nadamo se da će i ovo brzo proći, ovo već polako prolazi, pa da se naš život normalizuje. Vidimo se u ponedeljak. Doviđenja.